brzo i besplatno saznaje koliko poreza možeš dobiti nazad i to sve na našem jeziku kroz novu aplikaciju, odnosno adresu koju imate, znači u mojem profilu, znači kliknite na moj profil, imate tamo Wonderlink, kliknite na taj link i onda ćete doći na stranicu i prvi link piše besplatno izračunavanje poreza, kliknite na to i možete izračunati besplatno na našem jeziku vaš porez koliko možete dobiti nazad. Veoma bitna stvar da znate i nemojte zaboraviti, trebaju vam dvije stvari. Prva stvar, treba vam takozvana Lohnsteuerbescheinigung. Nije to znači mjesečna platna lista, nego godišnja platna lista na kojem piše velikim slovima Lohnsteuerbescheinigung i također treba vam Steuer ID broj. Za vas, za vašu suprugu ako ste u braku, vezi i tako dalje, znači trebaju vam ti brojevi kako bi mogli besplatno izračunati vaš porez i da vidite da li ćete nešto dobiti ili ne. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, podijelite ga i vidimo se u narednom spotu.